Atu ta pena la ia lawa umana. Ta pena le te mi fa umai le mota ole au fa ngalwe le fa la fa umai. Ai ta tau na fa yo fa mo moi fe, o fa lo ngi al parme. O fa se ngana fa tu pe na il fo no fa ba. O fa ra vi. O fa lo allo le tunu ana il parme ne o le tunu. Ai malia. E tau mai se taimi te pale mia. Ia na fa yo lo benga ke mga o. Ale taimi nei. Tu mai pese I fai ia inga. O le matou taimi ma le mea ua matou teritonu e fetaui mo le palemene ao se ai le feoga le fogafetalai na foa e se matou toe e faaololo maau atu le tatia maia ia tafetai mo lo faaga mo le po ae au palemia o kele faia lau feoga ile feoga le fonu ia na ofisili atu ai lea po fea ua fai ai le mea lea forensic audit amoni fea ua fai ai amoni le alofaaga mo le po mo le atunuu tanga le mai tau sa moa pa moni le upulea o le mete si la fia le lei ai sa mo tato me fai fatasi na ai le o lotu la I lungo penga ta fai langi la lau le a ngau le malo le anga le mele se me le pepelo le mele pa moni la le upul na au tuanga na tu atu sim matu ia fa la visi mo muli ai lua lo fio ia na lo fisi o ma o ai forensic audit fa uma mai le la fa la to ai tenga tele ia su nga ho le iskama ho le tamtisi na Maliu ia po feu fa ia langa me tauna sil la feu ngal fonga fono fa tai mo lo no fa malolo sa aftai fo ile feu ngal palmia male ngal fonga lai ia le se tu atu le no te tai malo tu mam ta upunei ai mana tu foi le ta po ile tu nu ne te fa pe fa ta ala fonga ta upu ngonga nei Efta umani fam sino telele na umane tu leanga tu wa ileanga ina yau mani sim fate te eisi onol tu langa va pe ni fa fonga me in fai le wai ma le vai tu lava lo e fa sanga tau fo fam sino ngai tu e el taimi e melli poti alo ia o mana fili committee mo hit and run ma e ole o ngole toi eli lungo tino tamale na Maliu e o ina awa maua umanisio vaenga o ta vale na maua mai lem salomia mai la tau o le afia aina no fa penatu e le tu mama ina lango I tonu ana te le tato vesi le hit and run le o ai tuai e tu fa pea e le tu fa pea pato a to alfa inga malo ina wa maua mele pato nunga na le wa velo viso le leo e le tu wa uno ina mele langa wa tele ile vesi le tunu sa ili la mi tonu le tuturi lo nei ai o manatu e tauna batul minna la fa vasenga tulanga uma mol fetuna ingon ta upur nei se longa e mau mal mem ni muri la o fenga le o feta lai o tal sangat ai le umal fono nei fa va no le srose me fa umal plat testa ta to umal tali le na mai nei motale a tu official le sros fai umal tatu testi nei tu atu e ma testi mo le fenga luenga al malo paru lungo tanga luenga al malo mo umata nei la ta sanga na ina ia manino mana malama atatu tele noi le ngong al fa la fa sai tana mata tu nei fuio lima mamata to umole to to fitit fa vitaut ia malanga fa lalo au fionga fa fitai tele le fionga pani la o fifia loto lo fifia Malie fina ngalo fale atu tolu se evapse so soani no foa. Ia. Upu ale atu nuu ia wala lango tatu wa tapu tofi tatu wa nof. E so soani atu le no foa tu langa le langa e male ale mta upu le ma mta upu vole le utu tono tatu tala tupe le fa solo nei. Na ile manatu no foa tau singo le file mu. Ia ta otor mta upu le pe ona o vai atu la ngai le se mata upu e fai ngo fia o mata upu o levana fe lauto a ia le atu nu lunga o penga tu fai lang au te manatu ta otor vaenga le o mata upu le e le fai ngo fia fa fonga mai sa mo tu langa le la ngole na fai u fo ia lau sa no nga lo fio ngo sui malu fa le ata la la le langa la ngal fina ngalo tai tai on malo asa ia ia manatu no fo pia no fai atu a tato woa ia la fua ma tato wo ile tala le tupe o tato talnoi
ia ele si fo taile maota a le ai mau atu no fo ia ia ta vale pa o mai ili lo na unga wali fafo male ala ta vale me le fale ata tolu malia lo finangalo o le o atu fautuanga no foa ia lo fangia le tapo inga o tatu atu no ai fai umai lau sau nuanga tatu o fo i malo longa le fia ai lau fionga o te usta ia lo finangalo ai pe on sau no le fionga le palmia le ai le nga o le naitu o a fa o mai le so le lau a o fa jota ngata malo ai le lau fia le o sa no palmia ke le ko pisa foi la fa fetai lo fionga le palmia fa ka hul mele ia malisi mia ka ko kuia sa mo lau fionga ia le o ku ke o lau lau fa ka la fa ka ko kui ia manuia lau fionga le palmia manuia lau fionga le tui palmia mo malo ka peneta la vo so po sala po pa papa e tasi le nga tato mai nei tasi lava al fa vai e manuia Samoa se nga mi sta lango e ale fu tu lo fionga tai tai ma tu tai tai ma malo sui e fa tai mo lo no lo fionga fa fo lo sui fu mo lo malo si a mese lo fionga ngal malo e to on sai ma lue fa ma oni wa so tato tunu to fa sui fu fa tai malo fa tai fola ya fa maru wa kwa no mama wa kunga ia debate ia pose fera fo inga vo sa fa le vale kai o malo ia palmia ia male ko fa fo ia le pule le ngale ma ka ko sa o i la ngale ka mo wa kwa la fa me yo truck test o ke le lo la wala ka le o sa ngol palmia ia karsia le malo ro fa la ko truck test ia male fa ke ia fo wa ro sa o fa ngomea o ka ora wa kwa ai ganga faia o mai loa ya la nga la inka ko korosi va ve ai le fia bo le fa sa onga le meio le fungo truck test ia por testing fo la ko lo fa nga ia fa sa inga ai o le fa malo longa ia sa lo si o le si fongo por lima por le bat wa le si sa por le bat le si fongo la ma ka ko fongo muringa ia fa umai ia le la usa ngo ia la le puli ia msaro la ia ko la ku la epa ma le ka ile sa ngo ia ma fa ma baenga mai ku ia ese mai le pa ki le fast ai ko foi mai i ka puli le ba le okay fia ka ngo pa vale langa lo ke vai pa wa me le interest ia malo ia fafo o ba le langa ele se me como fir ba le me se foi o se me que le o se project que le mo se ka o me foi le ra lumbo o se ku ya me se foi ya sa mora ko ya wa lo ka ko mai Polynesian Airlines ya ma ya foi un faro ku ya ku le pali ilanga fa so sa fai ya mele le foi peka furinga mai ke au le mei o kamiki o mike le fa pa langi nga mai le ka le mei le script nga pe se banga le kiki pe pe sfumi ku nga mai o ke vai o manga yo kalia kule pa fa pa langi ele se nga sa le mo ia e ka winga me foi mai ai manga el moringa manga o mengo mai ka o ele fa ka nga ka sa wa kule pa le ngau le menga renga ngau ka ko vale nga ngau onga o le kele groups kele malanga su ekupe kele ya malanga nga fai nga mele nga o le feo ai kongi munmuri ka usa o mai kule por menga nga renga ngau ka ko vale o le la ka kirkilo ki wala nga o ngau nga mafu ai ia fingong o vale le ia marsanga nga fonga nga fongo la wofo nga la yung mafo ilm ka upule le ba ku le wa nga le mo focus up ye ya Australia mo ngusila ikususinga ba nga le e fai paf o le mele e do se mele nga le foi e wala sa mai ka wa ku pe maka o le alkele o le afianga o ka ko ku i poro ke ki mo pe ku pe ke le ia e fa nga ele o hanga ku ye pa wal mele ke ba ku ngo ye o ka ko vale ia ka ko vai sa nga le al palmia ia male sa nga a sa fa piko ya fiembe
nga fai le makanga ka usanga nge au umar fai nga paroka at the most. Olea, ilvalele, awete popole. Don't worry. Even if you don't need to spend an investment for a plane, pule wait. Abla tunu, la wafa talisa moyo maya invest ilvalele. Now, one of my pet things, that I seem to have been confronted with, which I thought was really unnecessary, was this whole thing about having a national airline, right? So, I mean, we've had the experience where, the airline just goes broke and government has to supplement, and it really impacts on government budgets. There seems to be this idea that if we had a national airline, first of all, it would be cheaper, which is complete rubbish because, once again, it's the scale of economies. What do you do with one plane? Or two at the most? And to my mind, if we didn't have, airlines servicing Samoa, and we have Air New Zealand, we have Qantas, we have, Fiji Airways. If we didn't have those services, then as a government, I think it would be something we would have to address to ensure, transport and connections and so forth. Ngai e kako nguspepa mai Australia ma nge pu ngusila e arango lela o kalongo ku imka opu ya wala ngale sa fa palangi le ye saunga afia me aro kalongo ia fia me ile ngau ole o kampangi ai kele inga ko fa ola e fa nga malo no makali fa nga akula me fast o kasinge ba nga sa nga ye o se ba lele kasi pelua ai inga ua faya inga ia marwese ia fia me male fast sa faya inga le il kau kalanga le nga makala kau sange e foringa mai la wa suila ki lava le leo o fia me in ka apule ba lele o le kau justify mai fia me pe kau sa ngo me fia me pe e kau au ka apule fa pe ele e funga ge or kako balele nga i ngau ai kele nga ko fa kupe ele malo le ngau e foi ka pule sa ngoma ye yo ai kele fa pe e funge e ko fie pa se valele ele ko fie e sa ora ke ofie mel menga balanga o mengi o valele penga se fu pa senga ia ngo fo fa ko fie funga nge ka ba ko o ka e fa ka ngo fo sometimes 20% a mo lo supa senga ka ka lo yo ko pa se e ka minga fa ala sa ra pa se fa pe mai pa se la mo le va se la a ke la ku fa mai wo le se pa se wo la wa fe li ma se la wa fe ngo se la me fa penga ia a wala nga e fa bongo le sa ngo e fie me o lo pu fa pe o le fai o skako va lele pa o pasese e le pa o se pasese e ka ku kusa lele ia ma le New Zealand ma le Fiji ma le Qantas nga pa wa me o le se nga fa ka ngo fie ia ai foi la ko ka yala o le fai ngo pasese a fa pe pa o pasese samo ia pe nga se lau di mas furu a ke le a bu se lau pa o mai le feale ale New Zealand pa fa pe la nga e mo se pa o fa pe nga ai kele o ba le umangi e kai kusa umala ala ko pasese o le si vai ngale ko ba kusa ngo i fie me fa pe e kaule manga amir se ka ko ba le fo o nga le yai e le ba le New Zealand ma le Qantas ia ma le Fiji e la no ma ko fa pe ang fa pe le ai ba nga le o kusamo mo manga amir kele la ka ko se ba dele ai foringa mai o lai baanga ele o mga mekele la ka ko se ba lele ai o mga upule nga mafua mai inga wa langa fonkoe fa pe folele e ke le se kuper malo e alwai ai le se ka le financial risk e lenga ka o fonkoe mo ko fonga mai e fonkoe nga pasa se mai lungo le ATP ma le ai fisi o kampang o fange o far kupe e lo mai kupe fa nga ai
ele se me fa penga o su e uma kwa ia records o karanganga ele se me fa penga pa wa me fa kuanga fa kupenge i se kai ala ma se ora so swangi e samo inga i ongi ko ngau ka ko valele ma fai fa dile ma ongi ka ko fa me ia ka we kulepa ole ki el valele me fa i valele ko mun longo winga o se kulanga fa pisingisi lele ele se me e alenga ngau se valele ai ole argument nga ole leo ambaye sa ke au le mero ambaye e Australia ma banga le fai mengi ele ko tinga le ya kampangi farkupele le ATP bole IFC onga ele se me fa penga pa wa me fa mai kilo sa mo la ko fo kwanga ba ai ya mele ba ai se kanga kai meio aviation expert consultants professional consultants e ma fai ei o ngā sosoangi ia Samoa inga e mo se vale le o ngau ai e mari e ke au le saunga le parimia o lawa ia langa fufuanga ma mao lava o le se senga io o kaka fai pisingisi ma kaka ia le fa mai ia kule pe ia langa pisingisi o fa nganga ku per malo mo fai pisingisi le malo o fiame so o nga kong o la uli os ka fai pisingisi o la fore len kene ya vai ku sang inga la uli ngo vai o le fa fo ka ko valele inga ia wangi ngau ka ko valele ma ia kwa furi ka fa ngal valele ma fo mai la fa ka ko ka ko sia se fa mai dim se lo kala sa mo le maulalo o le sia ka fa ka ia o ke o fa o kaka ngi fa fa e lo se la ko suru I va fa ia kaka ngi ngusila ia fa ka le sia fa ka la le fa ka la ka ia pe lo fa pe di ma fa wa o kaka ke le kupe ke le foi la ko me fa ka o nga ka ferola ile so sangi ka ko vale ai ole plan no ke ia fa ngi il parimia o le o manga sekir parimia inga ia cold waso o ka ko kasi cold waso ka ko vai cold waso ren ke ak nei ma ka kia o skasi nga ba nga le kilo ye mamao il fa nga inga ka ko balele ba ya so ku ma nga ngu leo o fa ilo mai mo se te ma le su ye ka ko ke wila kasi nga ba nga o ba le fo le fa ku ye ile nga ka mo le leo ka ko ka sa mo ai o ba le fo kilo ko inga home for Christmas o nga solo ka ko Christmas o kamingi a bisa kilo Christmas so ele office amo a papela ko nga mele kupu il ka ko valele ma moringa me o pasalo ke kilo ka ko le luar ko valele ai ma ga ka ko pola la fu fanga malo ka ko lango o le sime ka kilo ye o me yo aso kinga aso kama o le Easter o whangange o reunions po yungi a whangange whakasinga ainga reunions a ainga o meo o kako sa whai o as whangau o Maliu o le kele i o mea le ako kupu aingi mea whai whais kako valele mai e whai e whaingo fie o ngawhasosoangi i whakumuinga o kako valele o mea o ka-alonga o a-onga o le kele i o a-onga inge e faila ko me vanga trips field trips ia a le vanga promote ia onga la ko ave umara kan kai sa mo wa mo uma sa mo me mo specific pe a fainga le lenga nga faile ba nga le o me sitting nga ngo kikiro ye pichore o me vanga kong si le ye fonga fa vai o va ba u lai ko la ko uma mai ku malo o le mo kwa le nga me mo tourism ia kofu le ku malo ma ko e fai fa le la ko ba wa saro por fa ka sanga ka luenga ngo sa mo ka miro mei so ko ki ale lo ya mai mau ya ngo fanga ye e mo foi kupe ngisi o ngu ka se fuka ra ka lima ka ra ka lo suka ra ai lo lenga bai ya ke ula ele ngisi polo ke ki sirion ka o ku malo ore ko e fai o babau ngi ye po sacred sites inga ia a vea mongo fuanga e aku kaka maka I fafu o kere fo kaimi o kaka wangi Samoa o kere o kaimi ngo I Samoa i baiaso e ngo iai o kere lau maka o Samoa lava ile I yo ngi ngo fuanga
a vanga ka uange ka onga nga el fonga fa vai inga ia fai fa le lei ia sacred sites ia po baungi mo ka maka elenga ke sa mo pa langi ia e mau foi mo kupe ula ko o me fa popo ai lo lai malanga ke kele o ako pa langi fafo fai ngiumu fai ma ilo lo sukaran ba ilo kusape kasi fasi fasi ufi mole ngiu e fa kaula ve pa langi menga e voi kaksa mo fa kaula pe fa pe o se vai nga ka uanga fai o ku lunga ma manga ia ka ko malanga ma ka ko ba le ka fofo i lo manga ku nga o se me ka fai ba le o se me ka mangkua aka ko ngi Australia ia o malanga e ka serva le ka ngo servicing ngo ia Australia wa alu Gold Coast di Brisbane alu Sydney alu Melbourne wala ba le nga e ka banga Australia Sauni ngusila o Kilangi Wellington Christchurch e ka serva le ka banga nga aka ki fo ro America ia Hawaii San Francisco LA fa ngo Utah o kere ka ko sa mo Utah ia kwa malo mala ko fufanga ia kia waia e ka uol fa se balele ku se peka ke ma kasi lua ko ma ia ke ai wongi o ka ko fa vai le balele langa le menga le maka ia ko fafo e lo inka lesia fafo i ka ko pa ke ki la ko le me o mo se ki e fonge pa si ro ka ba ke ki rengi fa mo o ka ko pisa ku pe fa ngal malo we ioe so se kupe fa ngal maro ko lo lima lo fiku a vese lo fiku no pa se kara kupele a ko e inga su inga o fa nganga nanga fa pe ngai mo fingo pa keki ile fa pele ba ya kwa o la ni fa ngal pa keki le si me ala la vai ala uso ki me siku e fa malo o fa ku kai inga ia fa nga i ko kongu o le menga pa sia el palmenge o le kalanga e fa pe e pule malo il awala e fa so e ka ko kupe mal sele ia o vanga ka uanga le e ka o vaku